Hello friends, hari ni video ngan pasal toy bi kumnu pila aban kumai bisala ni Miso app. Aj abon ha ki bro ki comment ki ong oi ba. Chana video chpang Miso app ta chpang ta ngan pasal toy bi ni video kumnu pila aban kumai bisala ni Miso app. First of all bai ba ngak aban ai example lada pilih cheyo lada pitet jin tet jain tet woro. Taki lada pichi uwe jin suppose pitet aga jin data jin ki ong ip day chi 1000 yang ba hajing sisa ata jin day tang ars pa ne lais pa hajing sisa day tang ars pa lais pa yang ba itu bro badai dukan ki ong ip day chi ja tada chi ja ta ki pin ong ai a pras pa ne mut pi degrees ars pa nangka data bro kin ai ba ip pras pa balai namat ki yo profit saus pa ne sans pa nangka ki yo profit bhaita mentah la awan ani online store da hagni online store ngila ban resell kumtai dada di produk chispa nangka ne ars pa nangka data produk ngila ban dai gi bro sans pa anen rus pa namar lada kile hayo kiyo ada produk pras pa kan pa tambah online gila ban jo ada produk saus pa anen sans pa dengan pesno thoi bi kumlu pi la ban resell ya ada produk ro de lada pi la resell ya ada produk de kapoi ne amada bisa bank jo pi ngan pesno thoi pi de kumlu pi la ban resell so suppose pi don away product bu ban share ta produk il perlok jong pi ya first of all bai ba pi don kam ban share ga video jong eta e foto jong ata produk tela tahu bru bapak ya ada produk dada uyui tenat un ong pi oi ngaku ya ni produk ita por pai pa pidon kam pan ya ga address jong o si pan ya ga keteng jong o address jong o bat phone number jong o jadi bita pi online lo jong pi chu klik hata produk ba pi ku aban share o klik hata produk ai gi address jong o ai keteng jong o ai number jong o they use cash on delivery like use the online delivery use cash on delivery lada pi use cash on delivery mode lada ta product kan poi haying jong tau ba un ai bisa uta bro so to te so pa ban use cash on delivery la ko aban promote ini nu product badan hamisho hagni video ngan psno thoi pi kumno pila aban kumai bisana ne miso tapi ba first of all hagni channel jonga ka nga ai ye ga giveaway video namar ngala complete 1000 subscriber am bhaita nga ai ye ga ni giveaway video dengan part announce lah yang result beli ngapat announce nama part don 150 like part 150 comment ngata kriteria banga IEP pajba lada pi complete 150 like part 150 comment dengan announce yang ada result tang ba mata ka dei tang rupo like part saupo comment tesnyo ba lada piro ko aban win hado sans pa tang ka free tesnyo ba ban like ban check eta video ngan I link pi I button klik hatu dapte check eta video comment like subscribe ini channel jonga pila ban share ada video di blog jong piro tambang awan pis nyoba ban pa ya video full tada pikwa ban win ya kio be tementangan record ya ni mobile screen jonga dengan pesno topi kumnu pila ban komai bisa ni Miso app the friends I hope pila ing ala record ya ni mobile screen jonga the friends first of all pidon kam ban lit hani play store to pidon kam ban download ini Miso app jadi pi download yo Miso app ba pidon kam ban login tapi ini Miso app ini Miso app pidon kam ban download terus apa ban ya Play Store to download ini Miso app dengan I link di description pila ban download dengan link jong aramo jadi pidon kam ban install yo new Miso online shopping app the friends ngala dap install dengan klik ini open dengan open uni app video don kam ban lek kom nima dengan I link di description terus apa ban lek ada link ke download ini Miso app tapi download ini app dekan pen ibi kom ni tapi don kam ban choose English mo ala dapat tip English de I English tapi klik hani dapet kan loading kumni dapet friend video kam ban allow ini permission mo so ban allow klik allow dagal allow kumni temta video kam ban klik hani account pi ini account klik hani account dapet klik hani account dekan long kumni dapet video kam ban sign up mo klik hani sign up dapet klik hani sign up the friend kan long ipi kumni tekan ong iPhone number tapi siapa ban ayah phone number jong pima dengan ayah phone number jong ada don kam ban klik ini continue tapi klik continue dokan send ni ga OTP to friends pai kala verify ga ni OTP jonga tementa kan pin ipi kumni tementa ka ni ngala kredit ga account telada pi ko aban ad ga foto jong pi klik hani tapi klik hani da ad ga foto jong pima lada pi ko klik hani ini foto pikwa pila ban bo daga profile jong piro klik hani gallery tapi klik hani gallery to pila ban bo daga foto jong pima tementa pidon kam ban klik hani bank and UPI detail klik hani bank and UPI detail ba the friend pidon kam ban add daga bank account detail jong pi ban UPI detail so klik hani add de klik hani add sinyoba ban aiga IFC code jong pi aiga IFC code jong pi account number jong pi confirm ya account number jong pi but account holder name Ebita pidon kam ban klik hani submit
tang itai depte pidon kam ban let biang hani ha UPI detail su klik hani add UPI detail depi klik hani add UPI detail depi dan kam ban ayega UPI ID jongpi ayega UPI address jongpi lada phim tip the philej hani ha Google Pay jongpi the ha first hani thau pin ayega UPI depi copy kata UPI depi paste hangni depi paste hangni depi dan kam ban klik hani submit pidon kam ban le egani pidon kam ban add ayega UPI detail ban bank account detail jongpi lada pi ko ban kam bisa na ni misho ta I hope pila asong tho tangin ni depi tab friends pidon kam ban klik hani home depi klik hani home pi ini product pidon kam ban share igi prolog jongpi friends ban hani product depi lada pi ko ban sepang ini elektronik ni de elektronik MPE ni te ini pidon kam ban share igi prolog jongpi pai pila ban klik hani te pila ban download igi ni picture button hani depi like kumni de bon hani product te pila ban klik hani buy now lada pi klik hani buy now te kan pen ip kumni te pidon kam ban use gani yes ma la use gani no use gani yes depi klik hani kala klik lo jong hani pai pi kala klik hani depi pidon kam ban klik hani buy now depi klik hani buy now to friend kan pen ip kumni review depi pidon kam ban add igi address pidon kam ban add igi address te su klik hani add address te add igi address ma suppose pi don polog jong pi kwa ya gani product ang to allow igani permission baki airo only this time klik hani depi klik hani depi kan long pi kumni getting your location kan pa ya location jonga to friends any day location jonga ta tang bang oi pi lada pi order di tiari polog jong pi suppose pi de hasilong do polog jong pi de da mairang tapi don kampan ai address jong ta polog jong pi pai pidon kampan ai ga address jong o tapi ai ga address jong o ai pin card jong o but ai ga city jong o but ai state jong o tapi ai jong o lada pi order lo jong to ai jong pi lada pi order gi polog jong pi tapi don kampan ai gi address jong ta bro ba pi order ta ai ga ni house number jong oro depte ai gi ti contact detail jong ta ba ro lada pi order lo jong ta ai jong pi lada pi order gi we depi don kampan ai gi number jong o de save address and continue depi le kumni depte depi klik tekan update tekan pin ip kumni mo ba ka tho hani kan no sos pa san puwi tengka mo depi la pili kumni depi ka tho hani ya nanang chuklik hani depi kan long kumni te pi don kampan klik hani view detail te la klik view detail kan long kumni depi klik hani continue depi klik hani continue tekan pin ip kumni depte kan pen ip ga payment ni woro tapi use ga cash on delivery ma la use le yaga online delivery pi use ga ni cash on delivery available cash on delivery pi don kampan use tapi ini reselling the order yes pi don kampan klik yes pi kwa ban reselling to klik yes tementa kade kanu sauce pa san puwe tengka ni product te pila ban dai ga ni product news pa tengka pi lada pi dai ga ni product news pa tengka da pinyo ars pa san dai ga de klik submit tementa ani product kala along kanu kala along news pa tengka pi kala along news pa tengka te hatu ha payment ba hatu ha file ada ata product kan poista baru kan tho news pa tengka kan tho news pa tengka te pinyo profit kanu pinyo profit ars pa sa kandai tengka pinyo profit suppose lada pi kwa bandai polog jompi depi dan kampan le komni depi dai polog jompi depi nyok profit ars pa sa kandai tengka depi dan kampan klik hani place order lada pi klik hani place order the order jompi kan place debita te lada ta order jong ba pi order to ba lada ka poi cho te lada ula receive yang ni order te lada ula ai ka ya kata bisa kanu news pa tengka mancim yang ni order te pinyo yang ni ars pa sa kandai tengka haga bank jong kan credit directly ha bank jong pi mo ta hope pila asyo tho kumnu ban order ngapan so tho bi haga ni video te kumni pidon kamban choose iwe hani de bon hai product te new product pi kwa de pila ban choose de pila ban resell gi product jong pi te kumnu nga ong pi pidon kamban follow kumta mo iwe reselling app ro iwe product ro pidon kamban follow kumta pila ban pen he price ro
tang lai pangkhian ne ga price la da pi pangkhian ne ga price se ba. The friends, I hope pila asal to kumnu ban kemai besar ni miso app ngala person thoi pihak ni video. Namanin ngala person thoi pihak tu video kumnu ban create ada Telegram channel. Desnyo ba ban pai tu video nama lada pi pai video to pin syo to kumnu ban day ni product online. Kumnu ban create ada online store ngala person thoi pihak tu Telegram channel. Ngala ai tips piro lada pi create ada Telegram channel. Pila ban panman ni kata Telegram channel jong pi kum ka kerja online store jong pi. Isyo to pila ban ai keteng jong pi bat store. Suppose nga keteng jong bitu no nga ai bitu store. Kumta electronic bitu store kumta pi create ya kata online store jong pi ternyata pila ban kemai bisa cipon tanpa pi don kam ya ka subscriber. Kumno ban yo kata subscriber pi itu ibro bodon ha contact jong pi nyoba ban message ki dong ki jonya ni Telegram jonga lada dai kan te separate lada dai cerang ta separate kumta lai penjoin da penangar ngut libru Huawei don nama ngala OIP lada pi kwa product phangi cerang te separate channel da pi kwa ban dai product jong kete separate channel kumta. I hope pila to so ba ban check ada video dapat ba lada pi kwa ban long buat video kam bat tip kumnu ban create ada YouTube channel check ini atli video agni video nga person to bi kum pila ban create ada YouTube channel ta agni video nga person to bi kumnu pila ban upload ada video jong pi ha YouTube lada pi kwa ban long YouTuber video kam ban tip kumnu ban edit video jong pi so ba ban check agni video nga person to bi kumnu pila ban create ada kumnu pila ban edit aga video jong pi agni VNF ngala person to bi agni video ta time das ngi pa ba kublai subon